timanyire tikukirizwa timanyira afande nyumratwa muragamba tokikirizwa bya taxi rundiki nani ndakusero mulimo kuyi betisoma no kugenda bakubali kirizwa president cyekitu yatwita bakati Urukiko rwayitabwamo n'umuhwezi wa RCC na n'umudumizi wa polisi. Obusobozi tutabutwara mu ngaro zetu. Tukanye tulinzira obusinge kandi buli omu ayina obujunanizibwa n'obugabe bw'okukora. Omusajja ono ayina taxi nawe ayina obujunanizibwa n'obugabe bw'okukora. Kainya abandi muri omukora. Issues ni nyingi, halimu okuteerwa, halimu okulya sente niwe kokora atunga kumwinde sente nyingi abandi bari mutokemo mutwaro komenesha naziba kifuba kukakiro kini until 1 week usawo muntu no mugiye kusoroza sente a taxi amakuru agagasha kwa Jonathan Singwiri. Jonathan Singwire koto muri banda yasendeka abantu 8 aharimanda omuchome nyabuhiche hanyuma yo kushomerwa omushango go kwita PC Suleiman Chemongez abasendwa harimanda haruma bakazi bashatu n'abasheja batano. Timothy Mchabe aina makoraga zihangwe abantu 8 baruma bakazi bashatu hamwe n'abasheja batano bareto mukoti idara ryo kubanza omuri banda kandi abana bakwasirwa bwanyuma yo kutekateko ho kwita mu polisi Suleiman Chemongez. Omuramuzi w'idara ryo kubanza worship Edith Tushabe nuwe yayebembera umushango gu kandi babanza kushomerwa imishango yabo. Nanechitendere mkaenda majeka kita namba shashimutara binomwenda siro isiche mungesi Suleiman. Abari ya mushango gu harimo Mwezi Gaston ow'emyaka 27, Mwezi Gesa mu Kikuringwa ow'emyaka 53, Arnito Alfred Mabere ow'emyaka 43, Atuhere Christine ow'emyaka 37, n'uwatwa Aren ow'emyaka 23, ahembisibwa Alex ow'emyaka 18, Komugisha Christine ow'emyaka 19 hamwe na Katunja Byron ow'emyaka 29. Matter is for communication of that child. But he will not take play because it is child, it is a capital offense which is handled by the High Court. Bitu bamwe bagumiza muno kuhereza uburemezo bine ahamagara gabo bakoreka ngo nibeta gumushaho. You should apply then for bail on medical grounds, and you have supposed to apply in the High Court, which has the jurisdiction to hear the matter. No, we are joking. Can only was up to go. To go around the gun and walk away. So, we have one prison where we remand and I believe it is there in safe. You will be in safe custody. Any issue, and if you say that there is, which is where the problem came from, the prisons should have explained, and you should be conversant with what they explained. But if you get any complaint from there or any issue from there, you'll bring it to the notice of court when you come back. Aba nabagaruka mu kota byo kwezi 29 byo kwezo ku gasha kwa Timothy Mushabe. Urukunywanisa polisi n'omuntu wa burijo AIGP Ubaldo Bamnoba abugine habatura abacembogo omuri banda n'ekigenderwa cyo kuretaho obuteka omuchweka cyabo ekincisha obwanyuma y'ekicweka eki okuzamu akatabanguko ahabo kwita PC Chemongez. Mukuru wa polisi omwihanga AIGP Ubaldo Bamnoba kandi nabo rukura kitongolesha rukwatana polisi hamwe n'omuntu wa burijo nuwatira ho rukiko rugenderere kuretaho obuteka omuchweka eki nikija obwanyuma y'abatoranya mwinjo kutoroka ha cyaro n'abandi kurare mitume behanikire abo kikorwa cyo kwita mu polisi PC Suleiman Chemongez. Nyongera mbashaba ngo iki cyabiriwe kikaba kutwarira amateka mu ngaro mwe no polisi mukamuturaki no polisi mukamuturaki mbashwa mwine bemwe no mufa
Lazarus yafata aragwira mu mukono y'umupolisi akaryo mu cyome yagomwirwa rebe bamutwire hato umupolisi kandi we yakwatara mu kaye. Iki kikaba hebero mu kaga byo kwezoku kandi abatura barukika 20 nibo bakwasuruwe kandi agizirengwa bati no mushango nibija kurekurwa bito barebukira mu katambe nibija komwa. Njo nabagira nturiyo ntucencura kakwa hino mukaza yakwasuruwa abwiba naijagaraga n'umukazi karatarisire nakora iki kumara mujyango nimbi nchakari namwe nakumangwa ino muntu we akamanya ngutayine ki yakozire mutebekanise kuja kubakira isa yona bija kubashimikira amakuru kurabro waba chairman banyu ngumwize mwakira abantu banyu akwa tukashangwa batireka kwate ne twintuburiza tukashwaza tukashwara kana disakashwara chairman C5 bakashwara namwe no yatina no kwija akwa kikamurenga areba kana umuntu w'abantu undi yanija hariraho ikajya atara disizayo mukashobo bya security undi mwana mugamba tumukira kuba emotional mugambira abantu bito bakumusinje umuntu ukuza kora ikintu nk'ecyo nabata kine bwarhanga munda ekikorete cyo niki nekoresha mu ebyo kunywa byitu ebyahangire PC Chemonges akitwagire kukumorofu rw'umugenzi kahangere Lazarus bita nshongeze ubongire bakashobora mu rukiko ruzi no bukomoko bw'imhondano yitakeri umukika cyo mugenzi mayiko byesizubwa umushango guri hagati ya Vincent Mbabazi nabakuzarwa nabo kandi gumazire imyaka 2 n'umushango guri kuhozesubwa bwarazo izo umwana wanje kwatwa bamutumye muri kwafire atematiasi azikira mutabantu mu itaka ryanjye usito shirahora cyatezemo twabiha abana tukatwarana n'abijuru ebyo bwibura bukafa umushango nabwo gurugaho kuhwa RSC 24/7 okurujara muhezi wa mukuru wa polisi mu Uganda kote kataho kiragiro cemba jwi biroboro rumwe kuguma hitaka bit polisi birene kurisa kubikiragire iki buri omwe hari abaru akoresita kakukuri nebiro kusya koti obwera sharimo so tushabangu abantu bakurikize kiragiro cyo koti yahire babaza guma hari banyanya na kuruba guma hayi bari kusya kota hera sharimo tubaka tushabangu polisi Ereo buchengu yato munkore cyo koti aragire gasha kwa Timothy Mushabe Mukama muhumze umbusenje umusaserodoti owitwari ryambara Reverend Father Agapetus mubanjizi ofire yazikwerizoba ahari Nyamitanga Cathedral ishabari salamba tubino mugisha nuwa yayebembera omukorogu Misa yo kushabira hamwe no kuzika Reverend Father Gabito mubanjizi yayibemberwa ishabari sautori ryambarara rambatu bino mugisha owasyo kushasha ko abasaserodoti be ahabukurwaho umusaserodoti mutayi wabo yasya no kushasha habe kayo mugenzi kandi yabasima nabo kumurra kurungi mukikuru wa Biblia yaha anumuhara arabika yanyu abanyabuzayibanu n'abanyarwanda n'abanyamukagu twera kwasima aho uzara umeza waranga mukamurora mutamwimbiwo imbiwo zo kwikiza abasaserodoti batahibe bamugamba nko muntabire nakora cyo butumwa bwe kandi abira ryo mugambi w'amazima Father Mugenzi abira inembuga umukora ubutumwa bwe umwabasazo cyita Pastor Zim muno umuza gusiga ababwire nangwa babwire bacwa agaragire imbuga zo kagetrata bazi
abanyabuzari bafadha mu bangizi bagira ngo pressure hamwe na sukari nibyo murahukizeho fact mu Sande kizibuye akata kabasa kugamba kompati ya shuramu so abeje kumusura urwakana umwe bazaisha urwakatanu asiba haraganira nawe urwamukaga umwe bazo uyabara yafundana yabara yashishimbo yabara tachikamani naho wejo yitwikaho Kristo umusiriro twafa rero namuna baba yahenzeho gwenu turufune wiki nanubwije Reverend Father Gabito Mubangizi akazarwa 2020 y'ukwezi kwa 11 omwagwaro kumurwenda nkagana munana omurashoroza parish omudesizi ya Kabare omwagwaro kumurwenda cyane na mushanjo ari mudikoni akashaho muri Sumugenzi Paulo Bacenga okumwakira mu itware ry'ambarara nuko kuyija katunzi bwo busaseredoti 2015 y'ukwezi kwa munana omwagwaro kumurwenda cyane na mwenda ari Nyamutanga Cathedral akakoro mparisha zirumucera St Kagwa Kabuyanda Cyamwiru Nyamitanga Rushere Nyakishojo hamwe na Rugazi kandi hatabire na Turumu Administration House ahari Nyamitanga aferira hamyaka 5 na mushanjo y'obukuru kandi ahirize nk'umusacerdote witware ryambarara okumara emyaka 26 Abwa TV West and Aidan Bataringaya Mukama muhumze umbusenje reka tumireho ntugaruka nagarukurataho agarukurataho ekibina cha NRM cyashoze ngenderwaho eyo kuronda baratware bendera omukaruru akabona akempeme 2 Electoral Commission hati ni ikintu twakwasa twagira ba flag bearer baratucikirire omukaruru akabona nyabula wo muntu orukundeba ninko habuze bwo kugira ngo yetandikiraho business yawe eyakasente kaca ko kubasa kandi urebwa ngo business ejo bano kugitandika girondere umwanya murungi ubwo kureba ngo no kuba no utunga ba customer kandi wabone business yawe nyabula bo wagitandikire gigerera mu mico murungi kandi urebwa ngo sales zawe ninga byo buguzi byawe na bitamburo mu misho kandi urebwa ngo business yawe waginywanira na munonga ahaba supply yabo kubasa kwebintu na munonga ahari technology business yawe eriyo mu mutindo go kugira ngo umuntu twakwana agenda nabasa kugirondera asumu ninga ha murembe a website abase kugifuna kugira ngo utunga abashubuzi abari hiya abakwende abakwerire kandi ugaruko tunge n'abashubuza bo kubasa kwagira abarahari na business yawe ejo aheri cyo kubanza byona wanda tangaroni wenda kubanza wagira need ecyo kukosa sentezo wama kutunga then ogira mind yo kuza mu institution yone yo kwenda oya musente omuntu wena abinja batungukire kugira ngo za roni wajya roni ukagikosa kurungi umubwiye bwabo roni yawe ne kugira umugasho bazo gire ntasya utakariye roni umanye nkora tunge roni eji obwe uza kwika oshashuri Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all
Londoro, buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Weranenko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo omubiro gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi ebiro bikuru ebi shebebona 5 Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma izirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezrimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto ninga shi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu nitano nshanju nitano narishi tutayire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, serving lives our passion. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuhimu mudu nokora ekikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Noenda kuchamuka mpenkoni. Legenda. Yakintu cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashinywa de kumpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wakinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanju mwenda 18 58 38 ninga notu mushanju notu mukaga 36 36. All right, listen up. Color is on a mission. It makes our gums healthy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind.
Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashimerwa minji ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mushanju ina itano ninga notu mushanju ina not rukumi. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing, hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 atano nemwe. Umukoro utaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe kabagambi mbaga ngatiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba umuwara nga Buganda kombucha gana abantu kujja kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha karwa singiru kumiroka ne Buganda coffee na yani kurukumiroka Buganda kombucha najera mu buremezi mbagambara babasa kumpweramo mwentine chinku basa kubagamba ho chibi nsima manager wabo na mporikizo chinku mugambara chona nsima n'abakozi bamwe babasa kumporikiza echinku bagambara nabo abo buremezo bukubasa kufunamu yigabu ninjukunda munonga kandi nke binje bakumanya buhweju ti farmers nke yabahinji na nyenye nkakegurira amajani umuroni yabomwe nagora mortoche igarabu weju ti farmers sako igabu iziro kwera omukutungwire ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga weju na kanunka branches omuri buheju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera not mushanju munana mukaga not 13 not 2. Mukahumura muganda makuru y'ikibine cha NRM cyashoboza ingenderwaho eyo kuronda baratware ebendera ho mukaruru kabona ke 2026 kandi abantu bija kutererwa karuru om NRM primaries ne bija kutandika na karuru akaba chairman bebyaro Erizoba ekibina cha NRM cyashoza ingenderwa yarakuratu mu kutera karuru ka NRM primaries hamwe nakabakora bakushitama harukiko rw'ikibino rwa SEC twayanjura entebekanisa eyo kutera karuru twagira ngo kutandika ntujya kutandika na structures abantu abakuza kwesimbaho na munonga habyaro kutandika nebirabiri na binatwaro go mu kiro kikure cha Pasika nubija kugenda beyanjura hari office z'ekibina kwihebera na kusebero 2023 byo kwakana kandi batandike kora campaign zabo kwiha kibanzo kwa katano kusebero 5 kwa katano kandi biro mukaga batera karuru ahabyaro barondemu abarabebe mbere nkaba member kandi baronde barabebe mbere nkaba chairman bitu ba LC1 abayije kutwatira bendera entebekana seji yatongozwa umuhandiki mukuru w'ikibineki Richard Todong nabakugukurwa mu kibina cha NRM abarumo rukuru kuteza karuru Dr. Tango Doi kandi byakorerwa kitebe cha NRM muri Kampala ekikuru ntwe nangu mukimanye
ntwende mice icya kabiri mukimanye ngo abo kwesimbaho bona nobeija ko bina kasenta kuba kushashurayo nko musingo kandi akasenta ako tukatwara mu kibina ngo nako kurya akasenta ako niko tukubashashurira baheza kurabamwo nkaba flag bearer ko kuboshashurira miliyoni 3 member wa parliament no isimbire waba flag bearer ikibina nchikushashurira sente ziriya nchiba kikubikire ngo otakarabaho rero kikakwesimba kayitinyine zo kutayo ebyo mbye ntwenda byetegereze bijya korwaje Todongu yabanza no kurangira byarugiro mu kwandika abamemba b'ikibina cya NRM ubwate abarkwingana miliyoni 27 hamwe n'abatezi bakaruru abarkwingana miliyoni 19 kandi abantu bija kutera karuru myanya rukwingana 7 okweto rihanga nuko kushaba abanyakibino kwinjira mu kutera bebembezi babakaruru. And so we are confident that those who are registered with us have first, even before thinking that they belong to other political parties, we want to make sure that all of them are registered voters in the National Electoral Commission. And all of them have national IDs. Now, as to whether they are members of other parties or not, for us, as long as you have registered as NRM, we take you as NRM. What you were before you became NRM is your business. Now that you are NRM, you must follow the rules and conditions and conducts of being an NRM member. Na netawuni ezo mu magombororo ko sikweta town councils na divisions bono beija kwakira form zabo kwihebera 8 kusibiro bina 8 byo kwamsha kusibiro bina byo kwa 8 rero behandiki sebiro 5 kusibiro 9 campaign zabo ningo ko yanjuro mu bantu bakikore kwihebera 10 kusibiro 14 ebyo kwa 8 rero batererwa karure 15 byo kwa 8 nabwo nyuma bayoka sente zo kwetengesa ahari aba barukwenda kwesimba aba bayongera bashoze mihendo ndijo irimo barukwenda kwesimba kwatara NRM bendera umukaruru kabona ke 2026 gasha kwa Jime Muhumuza muri Kampala abakozi aba KCCA bakozire ekikwekweto ahabana bahanguto abaruka 2013 kandi babakwata nko muringo gumwe ogo kubiya hanguto aho batwire barukushabiriza abahinguzi gutaba nabakira kushango myanya nka Kampala Road, Jinja Road, Ben Chiwanuka, Yusufurure, Access Road, Mukwano na nahandi hinzi. Abana babakwasirwe n'ikigambwa ngo bararombecwe kabyansambya hamwe na katwe kandi umbwire bwihangwe nibija hanguto kushaba sente ebyo kunyana n'ebyo kurya aha bahinguzi na nabe byiruka nkamotoka na boda boda ekinte kireberwe nk'ekiro kuteganisa abantu. Ekikigemeseriza ba KCCA barukwerwaho polisi okukwata abana bacuba kandi aba babiri nibara abandi babiri bajwire bitanyaguruka bituna n'imotoka yo kubatwara birerinje. Omugambizi wa KCCA Daniel Muhumuza nagira ngo iki kikozirwe okuleta hembera nunjo muri Kampala. Kikoze nga ngeza kukaza abana bano babira kulabi bw'imfudo etunga nibasanga abazige musango ugasanga accident zibakwatira n'icyo kintu cy'ubwatsi n'Uganda banafu nabo bagenda mufu basobola okufuna
obuyigirize bw'emirimu egy'enjawulo awamu n'okubaddiza amaka gaabwe. nagira ngo nibija kongera kucondoza ekirikureeta abaana abahanguuto naye ate era n'okulaba nti tutegeera kiki ekibateeka ku street bano bonna n'abakulu kubanga tulinamu abakulu nga 18 abakulu nabo banyigiriziddwa okutuuka wano oba bebakola omulimu ogwo ogw'okutrafikinga abaana baabwe. omugandi abashuma abatakamanyirwe bacwire ofisi ya meya wa Mbarara City North Division batwara kompyuta ibiri na sikirini na n'ebindi bihandiiko by'omugasho aba bagicwire nyekiro n'obuharabe hariho umupolisi aha mwanya ogu tukafunda details konka kirekire planned abo kuba ofisi yanjye itera umusente ngo ubundi nimba nimbanuringa sente ya trezaraniye ku bundi n'uwe yakubiye batekateka nane yatanga karaka ibyo bagikwasireho directly babiri batagetingira ofisi yanjye batwire CPU ibiri na screen ebya reception batyo bacana humeya rukushitama bazire bahandi kwe batwara ebiro mu photocopies byapa by'amataka ibindi tinka byetegerize kukanye ne documents nyinjo mu ofisi harimo wirusi ninga uburabwo bw'abantu kubika harimo ibyapa by'abantu bindi kubika nintekateka ngo na babiri ubundi nubatagetinga kuba abantu ntwimbagambira ngo n'amataka ga public tukakorera ibyapa nkatwa embwa kutwarete embwa yayiturura around aho inekikare cyakikaho so ingira tingwenda kuza mu details na polisi yoneza gumza no kucondoza kwazo then yakayaza ngaho kubayiza nabwe bahikawe ningira ku parking ibintu byona bashaka kuba parkingira ngaho wano zo wa late justice kakuru bayenzo kurigiro kutwaye torora tukareba twareba twarenga n'ikindi cyo umuntu yibire tuwahara kwa bene amahe bishumuruzo biri wayizire yigwira yihahe bishumuruzo biri yabiho yagenda yigura office so noreo ngubira ari umuntu w'umundomu amakuru agagasha kwa Sulaiman Mutebi na Aiden bataringaye abazire bashabirweho kushatika abana babo mu kutungura talanta aho bagumize ngo njibahwero mishomo yabo kandi batunga no kwecherezamo okushabo kukwiroyo Ezra twirwe odi hobyo bwegese abwambara city hobabirari ha mukoro ogukoreka etalanta okurabiro mizano okweshongora nebizuno kandi bitebekanisiwe Golden Bells Primary School aho muri Mbara ahari Catholic Social Center kwiretiru nagira ngo mwereko gwentaranta ibyeshongoro emizano hamwe n'ebizuno gwesugwera Mega Golden Bells Music Gallant Production bagutebekanise koreka entaranta z'abeji kandi no kubahwera gukora bintu kwegerezamo barukora niyambo kwegesa abana emicwe okumanya obukomoko bwabo hamwe no kwegesa kandi bakaba barabaruko bano batwaza kubi kuba n'umuzano gw'abana abantu bazana abantu boreka abazire conditions z'abana bakura bamwe n'abazire babo mu makaga guturimo tukinire bana time norebo riya yanagamba munonga housemaid abana tubarikire housemates abana n'abana bakuru koka twenda ngo bekorere mirimo twenda ngo ba housemates bakorere Ezra Tiroro umukuru w'ebyobwegesa ahabwa ururembo rwa Mbarara simuro mu muguriyo no gukorwa hishomereri kandi yashaba baziro kwataraha abana bakatungura entaranta ahubwo kuba bamwe n'ababaziburo kubyetabamo research ne yeka ngo mwana yakora yabana azana nakora ki
ijo tukaba tutwara abana kitugumu aha athletics okwa gatanu okwa mwawe okwa munana tukaba tutwara abana soroti aba ball games. Really, thank you for showing them the light. Thank you for giving them knowledge based on the foundation of the Lord Jesus Christ. Really, God will see them through. He will never let them down. Abazire basimire golden bells aho bokutebekanisa omukorogu kandi baraganise kugumana bahagire emizano amakoraga gasha kwanta atkunda. Anita atukunda reka tumreho tugaruka naganda makuru. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebika ebindi byona akasente k'enchiko tina events nibashangwa ahacombeko ekya Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti 7 mukaga Itano, Chenda na mwenda, ananina, Tina Events, nito tuango muri burengero rw'izuba, abino buhereza bw'umurembe. Umuzeire ukayenzira umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzira umwana wawe yagira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nbaryaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya naziga Sakarodi tuterera hanamba zesimu 0 hashatu nishatu 00 oba tuterera hari 0 mukagina anana munana shanju nitano 00 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary and boarding school. Kwa badomu rwa Katoli kundongozina nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano muzeyi kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Nitukwajulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library ey'omurembe computer z'ekika ky'ehiguru kandi eby'emizano bakabiteeka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'obwegesi na ministry of health kandi biine bus rugogoma ey'okutambuza abeegi ebyombeko eby'omurembe hamwe n'omwanya rugogoma gw'okushomeramu ebitabo oburikureebeka kurungi nirishangwa aha nguudo nyeigendwa eyambarara isingiro odakakiro mu tawuni ya Kaberebere okumanya ebirikukiraho noti mushanju ibiri nkaga na mushanju ashatu n'ibiri nkaga n'emu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu oyina kyewalya nguze ebizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja ngobya olususu lunnemeseza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kikino gulo handi
and body cream mbadembe kulide mukazi wange. Glow Cosmetic Products mukuyoyota ensusu bekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune maduka wonna ne mu supermarkets. Umuganda makuru abanyambara bashabira kutamamani okwatanza bakabiciranye ensi yakwenda kurwanisa obworo na mnonga ombyaro byabo okushaba okwiroyo Dickson Asimwe olukamasho officer habwambara City South obwabire nabugana abakinyaza People Sako omurukiko rwabona olw'omwaka. Umwaka gw'2023 nekigenderwa cyo kushomesa abantu mu gasho gwo kwebikiranya ensya hamwe no kurwanisa obworo. Sako yitu kari entere egerezo kutungura abantu bitu becanga kandi cyanga cyo kigenda ajya abantu besimbise entunga yitu resero mucanga. So nkitunka sako ninga nyonka patron ninga managing director watanje kirote cyo nimbora nshemerirwe kandi ingamba ni hanane z'abantu ninjya nyotinka kuohere ngo bunatandika. So ntubasha kujya mu minitwe zibikoma kagitu konka hizire sako nisima na munonga government abo kuteka ho murangogwe za sako zitandike abo kwatkati ziko mu nzu shango mwezari bwembeba bamembano bagira ngo bakaba batarukumanya mu gasho gwo kwebikira ngo kandi naho kweguza sente bakaba batahine ahubwo kutura umwanya gura hare na tawuni kandi n'obuhereza burububi bito bwa hati nabarebe mpinduka etwerire nonga kinyaza People Sako ahubwo kuba abantu bakaba batakumanya ikintu cyo kubika etwihire ahantu etwihire mu kintu cyo butamanya icyabantu bemba kwata sente bakazibiko maju gabo abashuma bakaziba. Saving culture is still raw, so I encourage members to focus on savings. Echo ninjira ba board na management mwija kuchituyambaho abo kwa mwino rutarora hango go kushomesa abantu okusavinga. Abebembezi basimura umurimo guriyo no gukorwa kinyaza People Sako kandi bashaba batura okwerinda okwebaganisamo. Twine loan z'emiringo etari emwe nemwe, twine loan z'obushubuzi eziturukweta business loan, twine loan za agriculture ez'obuhingi n'oburisa. Abantu bitu abo mbyaro tubakatanise okubika na nemigabo twine kitweta saving and shares ko kugira shares katugire icyo kurebera share ntikiraho jibara umutwaro. So omuntu yayine shares igana nchimanyisa nabayine million emwe. Kinyaza People Sako neshango mu kinyazo muri Nyakayejo omurimbara City South. Amakuraga gashakwa natatkunda. Emyeto yona omwihanga ehijirwe kwegita ahacibine kiri mu by'obutegetsi echa NRM bana benda kuganyirwa omuntekateka za government echi kishanjirwe ngu emyeto mingi eriyo mu bibina ebirukwakanisa government nehujira ho mu kwakanisa rero program za government zibarabaho. Kwigwaha kwegita hacibina cha NRM nubwo muhabuzi wa mukuru wihanga hanshonga zo kuronda obushaje habwe cyanga cya Rwenzori Bunyoro hamwe n'ibiceka bya Ankore Misa Kawamara obwabire nabugana hemnyete ya rujurombe bine rukakanisa government kegita han NRM omchanga cya Rwenzori. Basabira abayusi babweyo bona basapoti n'ipretuse na NRM bareka kufwerwa emigisa yone ya NRM esere program zone za NRM za PDM YLP emyoka yona masakika abayusi bino mugisa uko buli kitongole cyona bakirumu bali mu YLP kada bali PDM kada bali mu emyoka buli kitona bali Misa char kugambaho n'eminyeto ejahacayi cya Humurum district ya Chegegwa nagira government kuzire buri kimwe okwimisa eminyeto na mnongo mbye mikono. Ina habsisatu emwe cyenjojo emwe endier kasese nendier ntoroku bizikonyeramo nensingato kweke byangaro ne byemkono ukokura basore kutunga entashi ne basomera busa barara busa ne bari busa ne begesebwa busa. Tusima muno President Museveni akozire cyone kikusoboka kurora buri muntu tiyasigara inyuma akozire cyone kikusoboka kurora buri project buri program
ba youth barumu abana barumu abalema barumu abagurusi barumu abakazi barumu itwe na turumu. Moses Barkor chairman w'emyete ya Rujurombi binebir kwa kanisa government nagira ngo bakaba baruhire nyinga bayonge simbawelo C5 mu position mu people power betu kusayo kantu ito harimo abandi nibayimuka no kuyimuka papa sele nibagenda kurwana kureyotinga kugamba katugenda tukoleki tukitera bamaziro kunya chai bamaziro kukoraki tusise government abantu cyumvira kuruga muno kubayindi kutebe cyano naijana na NRM amazima kandi muno kugira kitungira mu nakimwe ninyenda kusima president Yoweri Kaguta Museveni abo koma dieli kumufora ngabwa eratukikira okumuhabura no kwebembera kurungi umuchweka byaite bya toro na muno ito hanuka kiege kwa district ni wakabanza kumobilizing abantu omwena remu ninyenda kusima adieri habwo kwa tubaina abandi aba advisors kinu mbaileta kakiboyini umugani makuru abicarizo muri shemana bahigo kwese ubwo bugabiruzi bwo muhanji umubishyikiriza hamwe nemera abana mu yensi evugambirwa hakanisa ya St Andrews rw'icumi Church of Uganda umusaba dikon bwa masheruka district ya Shema ikiro iki Yesu Kristo yatahira muri Yerusalemu n'ikitino sa abazo maramuzo gona ababoda boda amaduka gona rizoba basibabye n'amacindo kandi izoberi yarizo barikuru munonga umagara go kurstayo umuntu ufite katika mnonga ahankora ya ruhanga ubu Yesu yataho muri Yerusalemu n'ikitino sa akataho muri Yerusalemu abantu bahube ncindo abantu bayarebijwaro bamuhimbisa ngo Yesu mwana wa ruhanga ahabwe sabitero kwere tandicero mukwetebekanisiza Pasco mburuzi wizoba generous cyo hirwe ahire yo butumwa bwo mutano mu batura erizoba twandika hole week nani branye n'abaje kigambe kije murimbi nani nyenda ninja haje cybayakira ubwo bucureze butantire ba Yesu Kristo yine nani branye njango gakira gati y'amagaraga akba harbo Yesu Kristo mtunjwe Mbabazi abazire nyongera kubahabura abana nabazo mbibanda ushangana bahagire mizane ya heru nahagira Arsenal nahagira Manu kandi niteshema twine mpira eyamashomero eyamasaza eyabana baruko basakuzamu district itekatunguka umwana wo mwishogo omuzire omureberiyirota kandi okayambota eyuwakuremererwa mwene turiyoni twisha kwekora mu groups abone twenda tutungura amakagitu no hano kigambo cya ruhanga netukuka tukora ki nitujetenga amakora gagasha kwa Philip Marangira na Sande William Erizoba kwa Yezrenjiro muri yabirunemwe kurwumbureberezi bwa Ankoleza akora ikibayita Easter Carols ngo muringo gumwe ogo konjera kwetekatekera amazoka ga Yesu Kristo okweshongora kumuringo umwe gukonja kuburira njiri ubu turi kwetegura ikiro cya Pasika kwakorerwa akashize ruharo omurebezi wa Nkole niwe yabari omugeni mukuru bagezwe kumwehakana harimo kwitwa kandi harimo kuzoka kwaya izaringa muri 19 izayikumwanyugo zargumaramzo gatargamwe na gamwe simarhanga kurongo yitwene vaho kanto yongera umureberezi witu wankore konke kikuru munonga no kwakira Kristo akazomagara gitu akazokera muri itu okubona bona kwe nuko kukira kwitu naho cyana abona aryo muyihamba naturuma mutwaro wa Kayafa na mutwaro wa Prato ebyona nabona ngo icyo tukabaho Dean wa St James Cathedral Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije yenjo gamba azintekateka izibinire na munonga akuja kuzikiro cha Pasika nica karwa kashatu hariho kusoma kwanga munonga omwabazi kandi watuye no muhande cy'ubureberezi Canon Edson Abasa
bakora natwara umukusoma kandi gwakana hariho kuzya ebigeri kandi gwakatano hari ikinsa cyangwa umunonga cyo kuza kwekora umusharaba kuruganya mutiyobora UBI kandi asande ibamba asande hari ukuzoka hari ukusomerwa tune services zibiri kandi ni nsima munongo umureberezi witwa Ankore na Dean wa St James hari Cathedral mwe bari munongo kutitera nteka nungi yo kutugurira injiri ya leta iri mutuma yitwimuka abo kweteka tekerekero cyo kufana no kuzoka kwa mukama witi Yesu Kristo. Ibyo nabitakabiro umureberezi abebembezi ba St James Cathedral babanza kumurambuza project iziri zikuba umwanyugu ezimwe akiro cha Pascal batekateka okwija ombutongore kutandika kuzikozesa aba TV West ndi Senyomo Gideon. Senyomo Gideon ndeka tugarutse na makuru agebye msana. Uganda Christian University, Bishop Baramu University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa katano omwakogo. Amashomo nigaga: Bachelors of Business Administration, Procurement and Logistics Management, Social Work and Social Administration, Public Administration, Arts in Journalism and Communication, Information and Technology, Theology and Divinity, Arts with Education, Science with Education, Bachelor of Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate. Amashomaga gariga harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omuyubitebu. Beine byo kwera beji okukoraje nka Computer Lab na Libraries za famu na Studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 kinana neitano nshanju neitano. Kama no mu pocket nintambura buri street shoes are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation but on a global mission, internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. All cash is gone inyenda karoni nigama kafoni money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are turahamwe niwe na MTN ebigenderwa byitu tibyine kizibira. We are what? Unstoppable. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin, cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr., game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Makuru agebye mutano timu ya Uganda Cubs erizoba yagaruka ahuya yacirwa mu kitendisa chamani wanyuma yo kurabaho kwetabo mpaka za World Cup omwaka ogu omumpaka ezirabe omwihangeri yakata. Uganda Cubs yakikacha ekyenyonyi erizoba mukasheshe nenkuyanja abantu barikubakira n'amashemerwa mingi
Uganda karabo kubasa kwiza kweta mu mpaka z'ekikopo cy'ensiyona cy'abana baryanse myaka 17 omwaka ogu omuyangeri yakata bwanyuma okusinga bagambya goro ibirari yemwe omuzano gwa playoff mu mpaka za AFCON under 17 ezitebekanisiibwe omuri Morocco. James Boguere, who's been a danger throughout this tournament and in the qualifiers, making absolutely no mistake. Darbo's beaten. James Boguere. Uganda mu mpaka ezekasingwa emizano ebiri omuri Morocco ayibagutwirwe timu yenyine ya Morocco goli 5 arubusha. Rero Zambia kabasinga golo 2 ariyemwe bitu bakiza basinga Tanzania goli 3 arubusha ekyabaherizo mu kisago kugenda kuzana omuza playoff ayibasingire timu ya Gambia. kureba makuru agacenshira na gakisiona abantu Mbabazi Charity na Sande Brian tunda kwendeza umwebazi yo muronji orare kurunje. Eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. obuhabuzi bw'omuzire n'obwetaago. Wildflower nekuchibwaho Kazire Power Tonic made from nettle tea, ginger, grapes and honey. A red tonic made from watermelon, pumpkin, grape. Okumbireba ne kuchibwaho Chituzi Farm Company Limited. Tina Events. Yes, Chituzi drink agamana ginga msanaga Chituzi. Akachupa nuka nizakuba nakareta mwakareba akan. Sirinji rukumi nanaga 10 kandi abana nabagenda abakikuru banje mbenda Chituzi director sindika Chituzi abakikuru banje nabagenda nje basindikiro mu istom Tina Events abantu bobonka abakwasa kukorera cyo kwenda ombujeni abandi tinku bamanyi nabo echo chihabure ati ruhanga kiyabire na hanga ngo akahanga binyamishwa byona yahanga Adamu n'abanze kwanga wenka ebinyamishwa byona bicuncu za kapa ebzamuhaza mwinyaro yebintu birunge njojo omuntu yagumanyigire mpaka ibahangire Hawa ngo Adamu, that was his first smile. Numuroko nasheka Adamu nkwashekereta. Wow. Nabwo omuntu niwe ebintu bikwasa kuboneza timpunu zawe tinte zawe na wazo mnashon paka tokshe n'umuntu mugenzo wawe koka nintangara omuntu wajiro mu ishomero okakora mu district zona or maybe ori nkakawo okakora okahumura ha myaka nkaga noba sitakuruka kisoro oine double cabin pickup okajuvuga okaika kampa otachekingira abantu ba ona kabare to ino muntu washomera na kanshi ntunga mbara yabuzire yo musiti Masaka mpaka kampa oine pickup once in a while. Why should you make a stopover or motel abantu bakozire nabo bakaza
nibabasa bata kubabere no korra government okamara amasaka emyaka 5 konka no tora bypass really no mancha amasaka toine muntu wanywanire tine duka yobere no gura hamabanje eje duka ster hona hati karumusha kama mutaka rugaba niyobere bantu makuranga nkaza kusayo omukazi namutaka nguyo kana tiwabere 83 bakande babatanga rekirezo kirumwenju na baramusya twashemererwa twateza serefi jire reba abantu shemererwa n'abantu tamwe kitocho taro hari umuntu yes kana kora Banka of Uganda mubangiza mukama muhereze cyumuro cyurumwe akantemere kitoche yashiteka pick up yakindetera anko speeds venue abana nabeta cyabarema kwiyo kana nyeta shwenkuru of course ndi shenkuru aboko murumana nashora mujukuru wanje ombuzari ati shenkuru nakuretere kitoche ya twasheka ntubakwecha they just want water twaganira akandetere kitoche mugenzi engineer mubangiza mukama muhechumuro cyumwe how many times have you visited your parents your relatives yes oine pick up double pick up no oina mati oine nakani oyar hena nas ar hoch just check on somebody yes gura kadomera kamati oktero muntu mpiji kama hana nakuletera mati just taka omtwaro nkobaga kuzali Antoni so feel happy mureke kwisheza stress amonto komora oyamwenkito amaguro gata dashboard ogambra driver niza kwemera hari ajari niza kwemera amunyendo bas orgaho ana orgam zomchana biro anaka orya chamshana yawo oshashura ogaka harguto mpaka tso mpaka sinjuro uryo no rugangaramo ngambara uryo urbarechi uryo no vuganoza iryango no busta kuvuge moto kakajia entebe bypass chuchu please mureba abantu banyu nuko kushemerwa kwanyu ko kureba obi wawo oji wawo okora mushaga kona no shemererwa always visit people abantu mbarabeho kwachetegeza mbarabeho deka kugenda nakara owanyu okamparo ambana bawo no make a stop over visit your friends abokuba abantu abokutayira nubo baryo omukishano cya ruhanga nokwenkubereba iwe nobereba okumbireba yabane kukibwaho Kituze Farm Company Limited Tina Events omuporogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa Wildflower nekukibwaho Kazire Power Tonic made from nettle tea, ginger, grapes and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes and honey. Power your game and